Imana yabarinze iyo mwari muri abana nawe mukazi amahoro. Imana ishimwe yabigishije kuba twari kubonana tubibaza twese. Imana ishimwe. Imana igire neza bene data. Ijambo ry'Imana vuka arigira hino afata Bibiliya mubwira ahantu asoma kugira ngo tuze gukomerezaho tuganira ijambo ry'Imana. Igira hino bagweze mikrofone kugira ngo usome tuze gukomerezaho tuvuga amagambo Imana yadushize ku mutima. Arasoma Yohana ni 6 no ku murongo wa 2 aragarukira ku murongo wa 12. Inyanja y'Galilaya ariyo yitwa Tiberiya. Iteraniro ry'abantu benshi riramukurikira kuko babonye yicara nayo n'abigishwa be. Yesu azamuka umusozi yicara nayo n'abigishwa be. Ubwo Pasika iminsi mikuru y'Abayuda yendaga gusohora. Yego usome ku 12 aravuze ngo bamaze guhaga abwira abigishwa be ati nimuteranye ubuvungukira usigaye hatagira ikintu gipfusa. Muteranye ubuvungukira usigaye hatagira ikintu gipfa ubusa. Imana rwose turaganira ijambo rivuga ngo kugarura izawe watakaje. Uwo ni wo mutwe w'ijambo. Turabwirana ngo tugarure izo twatakaje. Mu baririmbyi ugarure icyo watakaje. Mu bamama ugarure icyo watakaje. Mu bayobozi ugarure icyo watakaje. Muri departement zose mu bakristo bose hari icyo watakaje. Ariko ijambo ry'Imana tugiye kuganira. Bwana Sebesana. Bibiri ijambo ry'Imana ritubwira kuko Yesu yaje hano mu isi atumwe n'Imana. Yari muri misiyo y'Imana. Kandi ibyo data yamutumye hano mu isi yarabikoze. Bwana Sebesana. Bibiri ijambo ry'Imana ikavuga ngo iminsi yiwe yakoze yarikoze neza kandi yakoze icyo isi yari yaramutumye agikora neza kandi agikorana n'ubwitonzi, agikorana discipline, agikorana autorité yose kubera kuko yari muri misiyo yari yatumwe. Bibiri ikatubwira ngo Yesu imirimo yose yakoraga imirimo yose ari kumwe n'abigishwa biwe. Yarafite abigishwa biwe bajanaga bakagenda babona ibitangaza Yesu akora, bakabona imirimo akora, agakiza indwara bakabibona, agahumura impumyi bakabibona, agakiza ibibuga bakabibona, agakora n'indi mirimo bagenda babibona. Bwana Sebesana. Nimuvuge ngo amen. Bibiliya yatubwiye ngo umunsi umwe ngo aravuga hakurya y'inyanja ngo ya Galilaya. Bwana Sebesana. Ariyo ngo Tiberiya. Amaze ngo kwambuka hakurya ngo iteraniro ry'abantu ngo riramukurikira. Akurikirwa n'abantu benshi kubera imirimo Yesu yakoraga, kubera ibitangaza yagendaga akora. Aho yanyuraga ngo yakurikirwa n'abantu benshi. Abantu benshi ngo bakamukurikira. Bibiliya yavuze ngo amaze kwambuka hakurya y'inyanja ngo abantu benshi, iteraniro ry'abantu benshi ngo riza hatari. Bwana Sebesana. Noneho bamaze kubona iteraniro ry'abantu benshi rija hatari. Ariko dusubira ibahukeya twasomye mwene data yasomye havuze ngo yashize hakurya ngo arabaza ngo aja ngo ku musozi ajana ngo n'abigishwa kandi ngo hari mu minsi ngo mikuru ngo hari bari kubegereza iminsi mikuru ngo ya Pasaka y'Abayuda. Noneho ngo ageze aho hantu ngo abantu ngo bababeshi ikivuge cy'abantu kandi ngo bamukurikiraga mu buryo butandukanye. Hari abamukurikiraga kugira ngo barebe ibitangaza yagasakora, hari abamukurikira kugira ngo barye babone uburyo barya, hari abamukurikiraga mu nyungu nyinshi. Bwana Sebesana. Noneho ngo Yesu abona ngo abantu babaye benshi. Haleluya. Habo yubu y'amaso abona abantu ngo babaye benshi. Abaza ngo Filipo abwira Filipo ndetse ko babona abantu babaye benshi. Aba bantu niki dushobora kubaheza, niki twabagabura iki kugira ngo bajye haga ko abantu babaye benshi. Bwana Sebesana. Filipo ngarebye ubwinshi bw'abantu uko abantu bari bangana bari bateraniye aho ngo Filipo aravuga ngo habe niyo twogura ivyo kurya ari bariterereza yavuze gutyo ngo titwoha abantu tibonye habe niyo umuntu yozagenda ajya gato amanyura gato aba bantu tibohaga. Ariko ikiza gitangaza Yesu ngo rero abibaza Filipo iubwiyo bazi icyo ari gukora.
cyubahiro. Haleluya. Narazi icyo ari gukore. Filipo aravuga niko ndabona kuko bitokunda. Habe niyo twomizana umuteka agenda banyuraho. Umuteka agenda arashaka abanyarwanda ko zavuga. Tizokunda. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Umwanya ngo Ndereya mwene kugira ngo hano hariho umusore ufite ngo imitsi bitanu ngo y'ingano ngo n'ifizi ibiri. Filipo yaraho Filipo arijojoye cyane yarakabona kuko bitokunda, ariko Ndereya aravuga ngo nabonye umusore uraha afite ngo imitsi bitanu y'ingano akagira n'ifizi ibiri. Yesu ngo aramubwira ngo genda mwicaza abantu. Bwana siwe sana. Amaze kumubwira gusa kuko iyo misima itanu ibonetse n'ifizi ibiri zibonetse nta kindi Yesu yakoze, nta kindi Yesu yakomeje kubana. Yarababwiye ngo nimugende mwicaza abantu tukundi. Bibiliya yavuze ngo afata ngo ya misima arayishimira arayisatagura niba ari twatugure bazabagira ngo bagenda baheza abantu ngo afata na zafi zibiri ngo bigeza gutyo ngo baheza abantu ngo amaze urucura twara abantu ngo barake. Siza bimenya niba wenda tekereza abantu baraho imitsima itanu n'ifizi ibiri ukuntu babigabuye ko ndabona kuko wenda bari kubagira kuri uruhu rwo kumanyura kabantu bene bagize bari kubagira kuri uruhu rwo kumanyura akabona ko namanyura munini wenda atura babo. Sinzi uko byageze nawe utekereza, ariko gusa Bibiliya ivuga ngo barariye bamaguma gusa ngo bararya umuntu bakikura kandi bana bagabo nta mugore wari uri ngo bararya umugabo bakikura umugabo bakarya akikura umugabo akarya akikura abantu ngo bararya bose neza ngo barahaga. Bamaze ngo guhaga barasweza ngo basanga abantu bariye ngo ni 5,000 abagabo mu 5,000 babaza abagore bavuze ko hari abagabo 5,000. Semeni haleluya. Amen. Haleluya. Abana n'abagore batarimo abagabo 5,000 barya imitsima ngo 5 n'ifizi ibiri barajya barahaga ngo bamaze guhaga. Bibiliya yabwiye ngo bariko barira hantu ngo mu bwasi ngo bariko barira hantu mu bwasi niba ari muri jaride niba ari mu Ngagarago ngo bariko barira hantu mu bwasi ngo barangize ngo Yesu ngo arababwira ngiye kurangiza. Yesu ngo arababwira ngo mugende ngo muteranye ngo uvungukira hatagira ikintu na kimwe gifuza. Iyo twasomye kuri 6:12 muteranye ibintu zose hatagira ikintu na kimwe ngo gifuza. Ngo bagenda bafata bavungukira burya bagiye bata hasi ngo barakumanya ngo buzuza ibishambagara 12. Bwana sesa tegera imbaraga z'Imana buzuza ibishambagara 12. Ariko umvije barashatse kuvuga Yesu yarababwiye ngo mwegeranye ibintu hatagira ikintu na kimwe gifuza. Bwana sesa mwegeranye ibintu muzegeranye biriya bintu bagiye guta biriya misima bagiye guta muyegeranye mugenda mwitora ngo baratora ngo buzuze ibishambagara 12. Bwana sesa haleluya. Twavuze ngo ugarure ibyawe watakaje. Bwana sibeza ugarure ibyawe watakaje. Ndavuga ahantu ushobora kuba waratakaje ibintu zawe. Hari ahantu ushobora kuba waratakaje ibintu zawe, ariko Bibiliya ijambo ry'Imana ryavuze ngo genda utore ibintu zawe uzegeranye hatagira ikintu gifuza. Warabinyanyagije byaranyanyagiye ariko Bibiliya yavuze ngo ugende uzegeranye ubitoratore ngo uzegeranye hatagira ikintu gifuza. Bwana sibeza uva uko bimeze ushobora kuba uri kwitorero uri umuririmbyi uri kinamama ukora muri departement abagore ushobora kuba uri mu rubyiruko ushobora kuba ukora umurimo wose mwitorero ry'Imana ariko ibintu zawe waratakaje ibintu zawe. Bwana sibeza Yesu yaguhaye ibintu by'agaciro ariko urabitakaza urabinyanyagiza. None wararindagiye ubu nyine tuzi kirero tuzi aho uri ibintu zawe nukubera kuko wabinyanyagije wataye ibintu. Hari ibintu wataye muri Ebeneza, hari ibintu wataye muri Ebenwe, hari ibintu wataye muri Light, hari ibintu wataye mu rubyiruko, hari ibintu wataye ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo tora ibyawe watakaje.
ongera kandi uzegeranye ubitore. Bwana siwe sana. Haleluya. Bwana siwe sana. Rero uva mabwire bene data wanendagisha ibintu zawe warabitaye. Ushobora kuba warabitaye mu nshuti zawe, ushobora kuba waragize inshuti mbi ibintu zawe bigatakara, ushobora kuba warabitaye mu rugo rwawe cyangwa se mu muryango wawe ibintu zawe bigatakara, ushobora kuba warabitaye mu ngendo wagize zidafite gahunda ibintu zawe ukabitaho, ushobora kuba warabitaye ahantu watoreye ibintu zawe ukabitaho, ushobora kuba warabitaye mu baririmbyi muririmba, ushobora kuba warabitaye mu banyamasengesho musenga, ushobora kuba warabitaye muri quartier. Bwana siwe sana. Ariko Bibiliya ijambo ry'Imana riravuze ngo tora ibintu zawe. Hari aho wabitakaje, hari aho wabitaye, hari aho wabitaye. Niyo mpamvu warindagiye, niyo mpamvu wagize intege nkeya, niyo mpamvu utari mu kumenya akabanza urimo. Ni ukubera kuko ibintu zawe warabitakaje, watakaje ibintu zawe z'agaciro. Rinda neza icyo wahawe, rinda neza icyo wahawe, hatagira urwango n'ingabire. Rinda neza icyo wahawe. Haleluya! Ibintu zawe zaranyanyagiye muri Efenuweli barabinyanyagishe. Ariko haracyariho Imana. Ongera kandi ugende utore ibintu zawe aho wabitakaje, hari aho wabitakaje. Bwana siwe sana. Nukuri kose ndakurahira ngo utaragenda neza wisubiremo neza neza umenya aho watakaje ibintu zawe, aho zatakaje ndakurahira uzahira mu mwijuru. Bwana siwe sana. Haleluya. Mwene data dusomere ibyakozwe ibyahishwe Yohana 2:5. Ibyahishwe Yohana 2:5. Ababwira ngo tegera iryo jambo wa Mutimana. Yesu arababwira ngo bamaze kurya, bamaze guhaga, bamaze neza kugera ku nyota. Yesu arababwira ngo aho ibisigaye nimwegeranye ubuvumbukira, mubwegeranye bwose atagira ikintu gifarara. Bwana siwe sana. Nukuri hari ikintu Imana yaguhaye, hari ikintu Imana yagushizemo, hari ingabire Imana yaguhaye, ariko wayikoresheje ukutayiko. Hari impano y'Imana yaguhaye wayikoresheje ukutayiko. Ni ukubera kuko hari abo washuditse, hari aho watoreye, hari aho washize ibiki. Niyo mpamvu ibintu zawe wabinyanyagije, ariko wisubiremo. Aravuze ngo nuko ibuka aho wavuye ukagwa, nuko wibuke aho wavuye ukagwa, wihane ukora imirimo nk'iya mbere, kuko nutabikora, kubera ko nutabikora nutihana zaza aho uri, zaza ahantu uri, kubure igitereko cy'itabaza cyawe, kubure igitereko cy'itabaza cyawe, ahaco nutihana, Bwana siwe sana. Bwana siwe sana. Bene data mureke tuve mu mwijuru. Ikindi gihe cyo gukorera mu muco, ikindi gihe cyo kwisubiramo, tukamenya iby'agaciro Imana yaduhaye, tukamenya uburyo tubikoresha. Kandi gukorera Imana bisabye ubwenge, bisabye kwitegereza, bisabye kwicara hasi ugatekereza. Si ukuva ngo wategera gusa, oya, si ukugenda gusa kugushaka. Bisabye ubwenge, bisabye imbaraga. Ariko ngo nutihana nguve muzogiyemo, nutihana ngo wihana cyo gufi, itereko cy'itabaza cyawe bazagikuraho, asigaye urindagire ubere mu mwijuru. Tuzazumenya ibyo. Bavandimwe ndarangije. Ijambo riravuze ngo twegeranye ibyacu Satani kugira ngo atatunyuza mu ijisho. Twegeranye ibyo twanyanyagije, aho wabinyanyagije hasi, ariko genda wisubiremo. Nta kindi kintu. Niba uririmbye Imana yaguhaye impano yo kuririmba, niba Imana yaragushizemo ingabire runaka, ariko kuri none ukaba utari kubikora uko bikwiriye, hari ahantu batakariye, hari ahantu wabitakaje. Genda kandi wisubiremo, wicare wawe, wicare muri foye yawe, wicare mu nzu yawe, wicare ahantu utekereze, uvuge ngo se ndacyari wa wundi, uvuge ngo se ya mirimo bijya data yashizemo, kila kibisanyo data yashizemo, kugira niko kimeze ndacyari muri wa mwanya. Yesu arababwira ngo nimwegeranye ubuvumbukire, hatagira ikintu na kimwe gipfa nabi. Ibintu byawe wabyishe nabi, byapfuye ubusa. Data yarabiguhaye abigushiramo, ariko wabikoresheje ukutariko. Ariko haracyari umwanya. Ongera kandi wegeranye ibintu byawe, hari aho wabitaye,
hari aho wabitaye ariko ugenda ubyegeranye wikumanye wongere kandi ubyegeranye neza numara kubyegeranya neza ni ukuri kose Bwana Yesu numara kubyegeranya neza ukabyegeranya ukisubiramo ukavuga ngo hari aho natari ukavuga ngo hari ikintu banumva narakungukiwe hari ikintu cyavuyemo hari ikintu ndagikora data yambaye hari ikintu ndagikora ugatekereza ukicara neza ugasubiramo Bwana Yesu bamara ugahindura ndakurahiye za mbaraga z'Imana ziracari kuri wewe ya mirimo y'Imana iracari kuri wewe uzongera kandi ukore kandi ushimirwe n'Imana impamvu abantu nuko abantu batakitumva Imana abantu ngo bamenye aho batariye abantu bamenye aho banyerekeje ibintu ariko abantu bagahera muri za bindi gusa zakira turabaririmbyi turabadiyakoni turabayumbe turabayobozi turiki n'ibyo gusa ariko kandi hari ibyo mwatakaje. Haleluya. Hari ibyo mwatakaje. Bwana Yesu hari ibyo mwatakaje ariko wegeranye uzawe wongere kandi uzegeranye utekereza aho watari ariko ndahumye Bimana shoyi Bwana Yesu reka tange hano kugikiza Bimana shoyi haleluya wegeranye uzawe n'ukuri kose hari aho wabitaye uzaba mwashuditse nabo Bwana Yesu uzaba mwashuditse nabo uzaba muri mukujana uzaba muri mukubwira amagambo yabo Bwana Yesu uzaba muri mukorana uzaba muri mukujana ushaka mukazi Bwana Yesu uzaba muri mukujana gutorerera. Haleluya aho niho wataye ibintu zawe ubu nyine warumye uri mu kabutura umwijima turi mu kumenya ibyo wakora niyo mpamvu abantu bagiye bakungukirwa wari umuririmbyi ariko tukiririmba wari umudiyakoni wamukoraga neza ariko ubu nyine byararangiye wakoraga umurimo runaka ariko byararangiye niyo mpamvu n'amatangazo bari kubwira abantu ngo abantu bazotarama abantu bazosenge abantu bakagenda bakaheruka hano gusa bakibivuga abantu bakagenda bakaje mu byabo ni ukubera ko hari zo mwatakaje nta kantu kakurimo nta ngomanga nta kantu kabupuse ngo kakwereke kuko hariho ikintu kibuze muri wowe uri mu kugenda ushaka gusobanura ni ukubera ko kizaba warabinyanyagije turi mu kumenya amagambo gendo avuga turi mu kumenya ibintu turi mu kureka tuzi kirero urimo urarinda tuwamenye kirero urimo uri muri kasengerera gusa urasa n'agati kari mu ruzi gusa uri mu kujije ukajije Bwana Yesu ayi isubire watakaje ibintu z'agaciro bizo agaciro warabitakaje hari aho wabitakaje uri kurategera baba hari aho wabitakaje hari aho wabitaye ariko ongera kandi ugende uzegeranye wegeranye ibintu zawe numara kuzegeranya ni ukuri kose uzongera kandi ube wawe undi uzongera kandi ukora imirimo y'Imana wishimirwe n'Imana uzongera kandi wumve kuko uhura n'Imana uzongera kandi wishimirwe n'Imana wumve kuko hari ikintu cyongeye kandi kugaruka muri wowe wumve ikomanga muri wowe wumve inyota muri wowe impamvu inyota yashize nuko ibintu uzabyanyanyagiye Bwana Yesu hari aho wabinyanyagiye ariko ongera kandi wegeranye ibintu zawe kugira ngo ushimirwe n'Imana bavandimwe nshuti bene data Bwana Yesu ijambo ry'Imana riravuze ngo garura ibyo watakaje ugarura ibyo watakaje hari ibyo watakaje ariko haracyari umwanya wo kubigarura haracyari umwanya wo kwisubiramo haracyari umwanya wo kwisuzuma ukamenya uriwe agaciro kawe ukongera kandi ukagarurirwa agaciro kawe kararangiye Bwana Yesu oya niyo mpamvu icyubahiro cyarangiye muri wowe niyo mpamvu igitinyiro cyashize niyo mpamvu uri mu gusuzumwa n'umuntu wese niyo mpamvu oya ni ukubera kuko watakaje agaciro ongera kandi ugarure ongera kandi wisubiremo kugira ngo ushimirwe n'Imana ijambo ry'Imana ridufashe ijambo ry'Imana ritubaze kuba rwiza